Okay, Imana iracyaturinze kandi turacyahumeka umwuka w'abazima. Ndagusuje cyane, nitwa Munyanole Elike Karikeza, ngo ayikaze ku Nyarwanda Sport TV. Ndaje ngo tuganire ku mupira w'amaguru mu Rwanda, cyane cyane by'umwihariko tugiye kuba tuganira ku equipe yitwa Rayon Sport. Maraka kajya tuvugana, ntabwo njya ntinzamo neza cyane, ahantu hose mangenda mba nihuta cyane. Muri aka kanya tuvugana mu Nzove, umutoza akaba yitwa Romami Marcel, akaba amaze gutanga amakuru amaze kwerekanwa hagati mu bakinnyi nk'umutoza wungirije equipe ya Rayon Sport n'ubundi by'umwihariko mu gihe kingana n'amezi 6. Abankurikira kuri Karikeza 10 kuri Instagram, mwabonye ko ku munsi wo kuwa gatandatu masaha ya 4 zuzuye nabatangarije ko umutoza witwa Romami Marcel watozaga ikipe ya Etincelle, umutoza wungirije wa Etincelle, yamaze kuba yumvikana na Rayon Sport, ndetse azaba ari umutoza wungirije w'umutoza nawe nza kugenda nkubwira byose byamaze kuba birangira. Uyu munsi rero kuri uyu wa mbere nibwo ekipe ya Rayon Sport atangaje yuko yamaze gusinyisha umutoza witwa Nzarora Marcel, umunyezamu Romami Marcel, ndetse inamuha ikaze. Uyu mutoza yasingiye kingana n'amezi 6 ari umutoza wungirije. Hanyuma kandi ikindi kintu cya kabiri nuko nanone kuva uyu munsi nibwo agiye mu Nzove neza cyane. Njya ku munsi kwa gatandatu navugishije Romami, ndamuvugisha nise ko ari amakuru avuga yuko amaze kumvikana equipe ya Rayon Sport, ambwira ko bari mu biganiro ariko nyine bitaracamo, ariko deal yamaze kuba ibadani. Uyu mutoza yanasezeye na cyane, nababwiye yuko azasezera cyangwa se kuba yarasezeye ku mukino ikipe ya Musanze atsinze muri ikipe ya Etincelle, n'ubundi nuko byaje kuba bigenda, byaje kuranya n'ubundi uyu mutoza n'ubundi atandukanye na Etincelle. Akimara gutandukana nayo ewan Etincelle yesi bona amanota, cyangwa se umukino wa nyuma yayitojemo bahise babona amanota agera kuri 3. Romami rero yabaye mu equipe ya Rayon Sport kwa muri Kanama 2021, nibwo n'ubundi yabayemo umutoza wungirije kwa equipe yitwa Rayon Sport. Neza cyane nukuvuga ngo kuba muri Kanama umuto bica kuva muri Kanama 2021 Marcel yari umutoza wungirije wa gatandatu kwa equipe yitwa Rayon Sport. Hanyuma kandi yari umutoza wungirije mu equipe ya Rayon Sport. Hanyuma mu Kuboza 2022 umutoza witwa Romami yari umutoza wagateganyo n'ubundi kwa equipe ya Rayon Sport, kwa sanga yaktigana muri umutoza mukuru. Uyu rero Romami akaba yamaze kugirwa umutoza wungirije ikipe ya Rayon Sport, akaba azungiriza uwitwa Bruno Feli, no umutoza wagiye tuza makipe agiye atandukanye mu ikipe yitwa Azam Sport Club, umutoza wungirije mu gihugu cya Tanzania, ndetse yewe muri icyo gihe nabwo yaje kuba nasigana no muri iyo kipe n'umuntu by'umwihariko. Uyu mutoza mu ikipe yitwa Azam akarabaye umutoza w'ukwezi kwa gatatu 2024, neza cyane mu ikipe ya Azam yarahabaye. Yatoje mu gihugu cya Cameroon ndetse no muri Senegal. Uyu mutoza yitwa Bruno Feli ewan yarahabaye neza cyane. Uyu rero no mutoza mu kipe yitwa Murera. Uyu Bruno Feli azungirizwa nande n'umuntu witwa Romami Marcel. Hanyuma rero sasa uyu munsi ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport habaye inama yahuje ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport. Yateranye iyo nama, ngiye kwa nkubwaye n'ubundi imwe mu myanzuro n'ubundi yaje kuba irimo. Muri iyo myanzuro baje ko abanza bavuga ati se uyu mutoza witwa Aruna Feluz ntabwo babasha kuba yahaguma. Bamwe bati yaguma, abandi bati yakomeze, cyangwa se abandi ati yahita nasezererwa. Hanyuma muri iyo nama ntabwo yigeze abanza ko uyu mutoza n'ubundi bamaze kubatandukana equipe yitwa Rayon Sport. Hanyuma rero sasa uko bimeze ubu ngubu nuko witwa Aruna Feluz hari amakuru avuga yuko by'umwihariko agiye kubatandukana equipe yitwa Rayon Sport, agiye gukomezanya, ndetse muri kino cyumweru
igitaha akaba yazahita atandukana n'ikipe yitwa Rayon Sport. Ngira ngo rero nibyo ngibyo Haruna Ferouz watoje kuva ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 atoza umukino we wa mbere mu ikipe yitwa Rayon Sport. Yatsinze imikino 3 ikurikiranya ariko aza gutsindwa imikino 2 ikurikiranya nanone muri championnat. Batsinzwe na APR, batsindwa na AS Kigali, nyuma yaho baraza nabwo bahita bangaye na Gicumbi. Ubuzima buranga, hanyuma barongera bakurikizaho baratsinda match batsinda ikipe ya Musanze. Ejo bangana n'ikipe yitwa Bugesera. Avango nago ari ibintu byoroshye n'ubundi kuri Haruna Ferouz. Binavuga yuko n'umwe nawe agiye kuba atandukana n'ikipe yitwa Murera. Hari n'umuntu ambwiye amakuru akambwa yuko amaze kwamuhagarika mu buryo bw'ibanga n'ubundi muri rusange, ko amaze kwamuhagarika kabisa. Hanyuma rero kandi sasa ikindi cyo nakubwira muri aka kanya arimo arakoresha imyitozo mu Nzove. Hanyuma kandi uwitwa Muhirwa Prosper nawe tayari akamaze ko basesekanira cyane kabisa mu Nzove arahari. Hanyuma umutoza nanone witwa nde? Umutoza witwa Haruna Ferouz nawe ari mu Nzove, nawe araharyamye ameze neza cyane. Icya kabiri ikindi nanone nuko Prosper amaze kuba hagera. Ubona amakuru Prosper nawe gomanye nko kubitamo dire cyane za hatari, amaze kuba hasesekara. Hari n'undi muntu bazanye ariko nagumunze mubabwira, ariko arahageze. Uwitwa mpuzamahanga arimo arakoresha imyitozo mu Nzove. Ikindi cya kabiri nuko umuntu witwa nabikubwiraga n'ubundi, umuntu witwa nde Haruna Ferouz nawe arahari, ariko ngo inyuma ntabwo bimeze neza cyane, ngaje gutoza iki cyumweru bakahita batandukana neza cyane. Ndari nyene wo kubitiramo ikigo cyayo cyose ugenda ukibonamo neza cyane kabisa, mubwira ngo nahandi babisanguretse hehe ku Nyarwanda. Icya kabiri kandi nano nakubwira nuko uwitwa Azizi Basane Kuranya ntago ari mu myitozo, yamaze kubagira ikibazo cy'imvune amezi 2 adakandagira mu kibuga. Yagize ikibazo ku kuboko no mu nkokora, niho igufwa kabisa ryaje kuhita neza cyane, bita biba ikibazo. Mukanya gato naje kumwandikira namwanditse muvandimwe, byagenze bite, wavunitse gute? Wanambwira ko nyine ari mwe nanganye n'ubundi mu nkokora, nibwaje kubavunika hagati y'amezi 6 n'8 azaba adakandagira mu kibuga. Ni igihombo kinini cyane kuri Rayon Sport. Reka nkwereke neza cyane mu mashusho nk'uko magina mubireba. Nguyu uwitwa Azizi Basane avunika. Ntago byari byoroshye, byari ibintu bitoroshye cyane, byari bikomeye. Ubwo Rayon Sport igiye gukina n'idafite Azizi Basane, uko byanga ajya ko no igiye ko gute, bibuka ko Tambwe Guruwari nawe afite ikibazo cy'imvune. Uwitwa Ndikumana Sumani ntarakira, uwitwa Forengaye ntarakira. Ibintu birakomeye cyane, nakamaramaza muri Rayon Sport birakaze cyane. Muna bagenda shakisha amakuru cyane, birakomeye cyane. Mpereza ibi ntabwo biba byoroshye cyane kabisa. Ubwo rero nicyo cyo nagenda nkubwira n'ubundi muri rusange ni ibyo ngibyo. Reka nze nguterekeye neza cyane ukuntu gahunda zose mu Nzove zimeze, nari ndaza kuba ngarukamo neza cyane kabisa. Imana ikomeze kubarinda. Nitwa Munyantore Eric Karikeza. Ubwo umutoza twa Bruno Ferry nagindutse hagati yo kuwa 3 no kuwa 4 arasesekara i Nyarugenge, aje kurangiza n'ikipe ya Rayon Sport, atirika umukono ku masezerano ndetse ahita atangira akazi. Nitwa Munyantore Eric, Director Melvin Pro yatubereye kuri kamera. Imana ibarinde.